MLA jong kamalai konstituensi ubak Brightstar Wal Marbanyang mentagasi ka khandu tarik unai ajar hulai ulap ha ada ka siti syau sembut menteri rangba ka jela obabat tu ya katar pijuli mandawa baka sarkar ka deban syim ki katu ka ni kisenjam banyadai ki pakba nakanu kodu jingja aksiden ka bawara pat ka jingdu ai wat ka jing ki brio ne ka jonglong anasa akid khotmet jongki ha ka siti MLA jong kamalai ulaong baka jingja sya tanra kali ne arsyaka Bunsian kedai nak kejeng rak-rak kenang nyak kali, bat kemjur kenang nyak tok-tok kamtam kitu kibarang kisam lah. Baru lo ongru bekajing ja aksiden kan jen lada ki board bari pek ken kamper king ya kejeng ai ke driving license. Susu ulo ong bawat ki sudok ru kedang duna palat. Kijing tai sna neki proper infrastructure. Neki lat banyada nak kejeng ja aksiden kedang duna sibun. Hakan dikasih ubah bright ulo ai kejeng mut. Bagi sarkar ka dewan bu yaki speed breaker hakikat tu kan di kejaka ba idon kam nang taban sna yakil ti yak kejat asilter ka surok ba nang taban ka daga gerel yaki ni ki bentai yak kejat nang taban sna yaki overbridge ni ki jingking yak kejat banjam la siliang kanang banyada yaki pait ba nagi ja accident haki surok kali su ulo ongru man kampan biang ki jingdon ki pulit penyak kali bat banyai pelong ru yaki surprise checking ni ki jing talasi ke ba kendit nak kapor kanang ban lap iki nong nyak kali ke banyak pathar bat kamjuru ke banyak bat pendukam bakla yaki license bat ula ongru bakawin ki lat banyada kalau bu yaki zebra crossing di silang surok kanang baki pait ba kin light nak jingja accident la ban kado hangne badang shan ubak Brightstar Wal Marbanyang ola khot yaki officer Jakarta PWD banyak pek yaki katu ni ki benta jo surok national highway Amaru la ong baru iru baka jingja aksiden kalau ka berkai bah ke national highway baka jing khot ju ki ufasa kata di ban pek kuda masim kelat kelenti banyada na kena jingja aksiden baraju poru ban perkhat pakini gindo iwe pat ki bangin persang ban solve kumno ban penbha ban perkhat bu ya ka safety jongki nong song snong kumbang layat mene lada ngakai pidon i layat tina po nong kwar ketika blok 13 sa du seni seneng ketika highway Nrei kadai ke ba ki pat ba ki ya ki kena school ki ya ki berang red nrei ki don ki teng ba don bla sa tra kali bla ya pru hangte ki accident ingin me keren dan rei ngaso ba is high time ba ka tu ka stretch hang tu ka di ka highway ka ade bandon ka footpath kan mla banlong bangin sia sa na po surok kani ka bu ka jingma ya ki nong sok snong tingilai keren dia nama kata daw ki PWD ki don ba ki ken pet ya kata identify ba ki jaka bangila dongkam ka long urgent di pentip limba jongki bah ladongkam bandon ruki footpath kita biang kayo semua makadon kau kerjanya keren femina bodo engineer ban ai ban perkhat ke overbridge so di kata kadai ke balalong mo it's high time actually de nakal yang kejongang ong apa ngapet keladon ke dongkam lai keren bati ki PWD officials ki badai napo ka national highway markum ju ru napo ka central division nomor ka hap atli ki jakan tu atli ki division tiglai don lang meneng lai keren batki ngong identify ka spot kanon ka spot inspection ban identify hanglo la bansna ya kanika overbridge no namar beli kani kan pensuk ya ki kena school ki bahap ban cross ya ka surok kanembu iki ki jingma kata kadi number 1 and number 2 pan kalong ba kanyarap tu pan ban is ya ka traffic congestion bagi kinum penokam ban cross limba ka surok lada kaladon ka jaka bakin cross na strong ya kata na kalian jong ang lapen pau pan kalian jong PWD kin sa identify ya ka spot mo kin sepet ka financial implication ngin bu ka government mo ngin bu ka government but ngin press upon government ru bakani kalalong ka badongkam lada ki perkhat sya nam ta ka safety jong ki kena jong pat ba badaju ukur ru ban is ya ka traffic congestion hapo ka sinong mulai